Ghana nyawa dwen sa wo nkwa na wabɔ bra utim bie station fatu utim sa me nsira wade da na me nsira wade so da de wo ka ye bia ye ntro ye ka tro se jinsuo bodua sa Abronye aba ho abesra de da wotimi wotimi mo because you lied metima frɛ agrada ma me no wonsia ne yemfa nsuo ne agrada asɛ me na de me mu me ho yemfa nsuo ne agrada wo fie kura no me wo fie for the past 15 years I me no sign wo ba kan no kura me wo fie 2022 me ye me program ria onya madam fo me ba o my FM be yem program onya me boss nya ma nya enye me election be na me makwa wo na so wa finance me kwa me elections 2012 na yi 2014 na me ba o whole program me be se osika me kwa me elections 2018 na me ba o whole program be se osika na no ma ba be cancel ba bia V8 no to ma me no but modina now honesty now wo kan because I no wan say wo nto V8 ma oba na to V8 ma Abronye nja say me onyansa pa nti V8 no me say me na wase nti ma brabeje wade revoke it because bi che wade na say ona say you can revoke it per the law o hwehwe a ubehu and what you are ye Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or studio your friend Ken Studio. Studio your friend Ken Studio. Yet here in the name of Honorable Kennedy Agyapong. Obia what YouTube biano Emmo Ken Studio. Almost started the Baomiatem January 2025. Ebesine na videos ni nyina nyame nchaade. Ya pali videos ni nyina ma ye ne dan ma. January 2025 ebia date wo ho. Ebia date se ho abrantie na Kennedy abon pa wodi Kennedy yewura Baomiatem aba besinne. Ya fret studio no Ken Studio. Obia o monitor YouTube bia beji ho dance second studio we must start di Baomiatem 2025 ebesi nei abrante no gusu dinatem nti yaye videos ni nyina ready enti amanfo se mo won se waba na Baomia frame na sei na me nkrofo no wo munya sa eye face service any lift service na all ye a communist inferior taxes o wi anu aka se monka jangom because Ken Studio no a wo studio program a your friend Sinipi wo mo fanye NPP adwumada program a your friend Kawadwene ye mfanye NPP adwumada ebesi sa amire Omo that create sa program no e won na 2 TV purposely to attack Baomia. Ma mo hwe no. Enya na nyame a wo suri. Ni hu ohu. Omo start ye na no. TV ni station no se eye ni. Se TV ni station no e wa chacha. Anhwe ye operation ombe ye station no. Se no media house no achacha develop no anhwe ye asebe. This is a pen and tree bi. Ye pen and tree achacha. Near the Ako exchange momo. Ken Studio. Na sa voice ni nyina no. Mamo nyama dwen se no ntina mo afri ase e ka se obi nya bibia sa voice ni nyina ye babo ni nyina. Ama MPP fo. Monso mo wo Baomia dia. Baomia fa obi atena ti di na tema mo mesho ba mo de wo ho aye bebo mo ni bi wo ho eno na kire wo se Baomia nipa a oye
because munya boni money wo radio so munya na numa sem boni e money wo radio so ba mo de ye benya abo ama NPP for dida e de decide say ye fa this year nkoa no and some samrantie na tena wo studio ho e de ba omi afa so ne ntro ma di e bo voices na eno nkoa no wo represent ye nyeye nti mekantre obi ase ena machidifo ena baomia chidifo baomia ni station bia ono obi di kwa akoko mimi station nya baomia dia baomia wan siri nim ena nya wadwen sa wo nkwa na wabo bra utim bia station fatu utim sa mimi nsira wade da na me nsira wade so da dia wo kan ye bia ye ntro ye ka tro se jinsuo bodua sa Abronye abawo ho abesra de da wotimi mo because you lied metima frɛ agrada ma me no wonsia ne yemfa nsuo ne agrada asɛ me na de me mu me ho yemfa nsuo ne agrada wo fie kura no me wo fie for the past 15 years I me no sign wo ba kan no kura me wo fie 2022 me ye me program ria onya madam fo me ba o my FM be ye me program onya me boss nya ma nya me election be na me makwa wo na so wa finance me kwa me elections 2012 na yi 2014 na me ba o whole program me be sere osika me kwa me elections 2018 na me ba o whole program be sere osika na no ma ba be cancel ba bia V8 no to ma me no but modina na honest na wo kano because ya no wan say wo nto V8 ma oba na to V8 ma Abronye nja say mo nyansa pa nti V8 no me say me na wase nti ma brabeje wade revoke it because bi che wade na say on say you can revoke it per the law me need time for wo errand boys no wo mo anim say me respond to them. And let's say ba ko bi na me expose no ketua bi 2 minutes. 2 minutes. Na ma pon. But who call for? Ana social media calling no. Ene ne wo nkra ne ye no wo mu studio ho no. Officer party fo hu. They have seen it. Wo ma hu na manfo so hwe pa. Oba bontin baba kan say nya wadwen say we smart change the millions of social media no dey obetima tena ne sa boys no mo nto aba say first social media no mo tena social media no mo tena ye to aba na nkosi hu nti wo fa social media no ye be fa NPP delegates no na ya bo voice no eduro ne say ye bo wo nkura no voice me voices ya me makipu no some cats me boss have voices now. Any survival and tell them say me no hormone name me na so mo say me no mo mileage no difference wom me I want to me nya peda because me started by the me din no mo yen kran ketenkete nti how come say me no mbaye pe obeto America to me no wabre sankra no bia me nkoso on pe cheap popularity o ye attention sika o pe kokko sika from me no san no maka to se kom dem da se wo no ye do gina ho ne se nipa ni ho a Kennedy a me ni mu no wo be ka to me se Abronye de obu no ho en wa kra wa kan bebre se Abronye ye ohia ni stubborn proud on sere wade yes me da me hwene mu bomb me be sere wade for what me hwene mu bomb me. And it's how boys, you know, one I will come after you. Me do a monsa no aduma, and the babaus war. And it's a monsa no aduma no, and marry ya. Me bows one and marry. That is that. What yes, I will be a no new program. Me need time I say me do your program. Me need time. Me need time. Me need time say me do be me program so me programs dabi. Me need time no. Na mom heat ni dura. And abaka say heat no. Me ka say heat no I can heat no. Because wo person due no.
opportunity by ya. Who attack me a man more dinner who far phone frame say you are sorry. Near see ye be no who say one yardiano. Nanka say end the war. I don't frame me a pa my chow kukuamu yano. A dear chin no akwaso Mike. Na something kwame nyam tell you interview na udi dimatem. Ufisa me teufie me teufie ji akomasika wo hu. And officer me ya wo small boys na wo mo sora wo stress sika efuru ho no. Na wababa wa ma wo didi wo man NPP fo na wadu wo matama ma ma fo mu wa fo hu adi no me akura last stop and nobody can stop me. Because we yes na wo person dwe sa na 419. Nti sa me ma opportunity because me and papa na wo kan sansem phone wo brekum wie ya de tia wo fa me wo frɛ me a me fa ye no na say no ka kire o say Abronye kura de akyɛw. The moment I me pick wo call no na say wo say Abronye de akyɛw. But for you to continue the next day no owura wonye be man tell me. It can never be. Some me who ye be my chair me bin sit that. Some who be ye be my chair me. And they are growing obia malam bi obe kasa asem ne bi atre no ko di advice foforo. O ma obe hunahuna mo no yes NPP mu no be hunahuna ba me dia me territory dia uduru ye non stop. Dia uhunu uhu bosoma me hu bosom. I'm telling you as a matter of fact. Men had uhu bosoma me hu bosom. Who you by for me by for? Oh, quite sorry. And to get it, fatu team, put that in your mind. And to be huna binuma huna. But me ana oba huna no. Na me territory dear, your frewa kura last stop. Hey, oh, nkura na menti o masemo. Me correspond o wine. Dabi o voices na me bebo ne nkra ne nsem ma kana MPP di ajeje what being one people ma me so ma being one people mu me da me say MPP dini because say 482 million aka o pesa oji wo kokko bodo ye tuama o enu ntina o pesa wo say MPP say be ya NDC di usika be ma wa kama ye hunu because now ni edema wono 645 million no say yaka 482 million no so cocoa board around there be away nti anu ntino o pesa o ke kanse ma na MPP gu say be NDC fo baka say wo ye adwuma ma nti be di usika sanyuma na wo ye no na no ye ko etua oka because why a party do na mom the millions of MPP fo mo so de kwam ko fie no obi sika ko fie Oba katre MPP for say your 645 million. Wakatre MPP for say what's na ye adwuma a kada ho a ese cocoa board de ma 482 million wabo mama ne. But once you are ma MPP now can. Enti guys say who microphone na. Sa opportunity na wo mesi wo sunyane say o menu sia wo mesi sa opportunity no I was uncle Didi Matemo Kumasa. Me no need negotiation. Me I come MPP pen from Bia Kwako say. Me no need negotiation. I Russia Ukraine war. Me no need negotiation because on one catch so or you sorry. Emma Sunyan me jitu munti me yesa me respond to him. But okwa twas wo Kumasi no. Esa me stop no. Nti yesa ne de Ukraine for no mo to mbabi. Ukraine for no mo to mbabi o. Ana Russia for office o mbetimu amu no mo kwato hye o mo so. Na fe de o makwa ma fe de Russia for na hu say yesonso ntokwafu no ye. Sabi na asi. Nti ye Russia Ukraine war. Onya opportunity no so de o ka say ono aka say wanya ade no me ye sorry no ade ti okoto aso. Nti I'm not ending this fight anytime soon. Because me man opportunity. Aka me no sa opportunity ni ba ono Kennedy ni say me nka na sem.
Honwani, MPP for na so no, empire for na bia nim say me. We ya de na mnyaka so matwa so that so we ya me den. Men kan ho asem bia. Na mom, we ya na mnya spark na me say ade we me no be wi a. Sa asem ne yensiesie. Omo nim menya ka so we de this matter de ma wie makuro so docket no men kan ho asem a ejanin. O ma me wiase bibia makuro so docket no na mo menya ka tre wo me hwa na ras wo ye ma ne bro so nam se case we de ya ba solve asem no kra de se cemetery jimi di se e de se ho na ye ba solve no no bia no oba from any matter between me and you are memesi wo and they know pentokwa ba funu me Ukraine nti ntokwa de ntwa said wo pentokwa no obi so pechen de me yem party aduma de omo ye no nkra ne ye no so hu ye de a we are here Abronye ba ko ye friend David no ye security or Jubilee House and na won ne nanam all the platform won ne nanam odi wachi and na o birthday asi no nenam ho tama wo kasa nyina no onenam ho na munyai not the platform so e horobo mia not so wo kasa nyina na yem se na me hwe eniema no oye no platform so na yem sere producer me de besi ha mommo obi nim voice no ne enko Agyapong na me ya doma ukuoda ye de dwumadie the evidence show ebremo Friday ye de the evidence show ebremo ebe kakra no enam se dwumadie ne di ohia TV nti Ghana fo mu nti o NPP for muntia ye de party ye de baba ye adwuma de aban ne ba ye ne ahwefo nyina de baba ye aboa nti enam se do ohia nti ye do ohia ne ma baba beto no mo donate to support ohia TV e ohia ne ye nko yanim anti Wednesday ye beto aso Iyoko ne ye de fast aba na Friday ya to aso nti mo nkwaso na mo ohia TV Chidom na ebeyi the producer bo obi nim voice no sa na no me kasa wo ha Friday me kasa me nim asofofo a wo mo ba me nchen be ka kire me say ye de ye ready me kasa Friday ni Sunday obi nim ko kasa nyame yom na me so kasa na me ni hobi e no kire o se me wo ya MPP ni na me ka asem kire wa minim ne me ka kire o minim ne nkrofo hyehyɛ minim ni akoso nkomodi akoso ewo individual churches ewo krom ha minim nkomodi akoso so ye bagigi no yo ye bagigi no mo ye betoto oba ye ho a correction ti ye ba man bofro to amane koko ne ye de mansa ahyam fini unse timi de mansa ne ya pai bofro to ne de ahyam se differa nti ni nyina de ba ma no na mo amra no so a ne ya kire ya dwen nti bo we ne yanko me won penifo me won na Agyapong from me 4 times a senior bishop obinim asem wa papa we di aye me ne wo no se wo na be chai amanaka me na je minjai minjai no because na me won penifo a titiriu e wo ma so ni a titiriu but your papa ne de ye mi nti omo nyina afiri bi ko kwa tonight I say me obi nim say me chaya onu de onya ma ne nkada was it the piala ya wo ne ye den e hye mu because ye Ghana ye timi ka sama without evidence ya o kanisa ba akofo akogye ase ne botom say o me promote obi 10 bid ba akofo akogye ase ne botom so o me promote obi 10 bid wagye ase ne botom
na hwe omanim na hima no mfo omaka omoye dwamfo hima omaka so omo fesi ayi ni kire se wo na wo kan wasem na nyeye na yeka no mo wie ya so ntokwa esi ya na so no regional minister said all this can call ye no ntokwa esi ye na wote ho ayi as a head of the security no eno so beka ho asem na tie ahwefo ne atiefo mo hu ne ntia yewura mahama because ye nyina nim say there was a constitutional review commission in 2011 2010 and omo report about 2011 Woman recommended a lot of changes in the 1992 constitution. The commission now yewura Professor Tamis esete apono. Enipa no that commission no the 2011 constitutional review in 2010 CI 64 constitutional instrument CI 64. Woman inaugurated no 11th of January 2010. Commission of Inquiry Instrument CI 64 2010. Committee members Professor Albert Kojo Fiajo, Kumbo Nairi, Paramount Chief of Kumbugu, Osabel Makwasi Ata, or of Ogwa Traditional Council member, Mr. Akenten Apiamenka, legal practitioner, Mrs. Sabina Oforibuatin, legislative drafter, the very Reverend Professor Samuel Kwesi Agyapong, member, Dr. Nicholas Yao Amponsan, Mr. Gabriel Scott Puamine, and Mrs. Jean Adukwe Mensa, Dr. Raymond Akumbure Atuguba, Executive Secretary. Empayimfua mabubo omodin womo na yewura Professor Messi pa omo 2010 say 1992 constitution no ehun be hia say ye be ye changes bi wom enti mo nkwahwehwem na Ghana fo nkyere omadwen ne entia asese constitution no ehaye say ye ma we ngo ye ma we mfirim ye ma we ye womo ye saade ne nyina de lot of recommendation by a lawyer for mo hweme ye nyina nim sase de Commission of Inquiry in a report to Saba after 6 months near the issue white paper whether to accept the findings in the report no mono and answer you better reject it. Now findings in be wa o person challenge ya ultimate challenge I will be a court of appeal. Constitutional Review Commission do a report to ye then. Ebaye. Emma government of Ghana. Issue white paper. Near Abronye jitum. A Ghana for kan ye ni nyina 2010 no. And some Ghana for kan ye and near my yemfa constitution in ye day. Emphaso nienya and the yen and ye frimono. And I buy the white paper by government white paper. A barbontain. White paper and a barbontino. Wama sem yina say. Report na babedru. Ye jibitum. Ebisu wa ye nyidin nyere. Enyintum. Na semba kwa na nyumrei. Me back in Canada Ghana for me ria na producer. Edi atoswo mo making can wi ansa na mo de atoso asemba kwa Ghana for e kan ho asem e ma committee ni so de kwa adwendwene mu eye the presidential term